Салам бардыңыздарга, ардактуу катталуучулар. Бүгүн 26 ноябрь күнгө бейшемби 2020 жыл Ош шаарындагы эски буюм базарында турам. Вещевой рынок, Вещевой рынокто 4-чү контейнерде турам, Вещевой рынокто. Сиздерге жаңы келген гарнитурлардын бааларын тааныштырабыз. Өзбекстандан чыккан жаңы товарлар. Өзбекстандан алып келиндер, Өзбекстандан алып келинди. 55 000 сомдон берип атабыз доставка установкалары менен. Доставка установкасы менен 55 000, шаардын ичинде. Мына, мисалы, неден жасалат, материалы? Булар МДФтан жасалган, Өзбекстанда МДФтан жасалган. МДФ, диваны бар экен, спальный, трюмосы менен, эки тумбосы менен. Мыналарын ачып көрсөтө аласызбы? Эки эшиктүү, 3 эшиктүү. Мындай мужской полкасы бар экен, нар жагы женский экен, ортосу кандай? Ортасы полка. Полка. Башкача свет. Башкача свет, Шоколадный свети бул. Бул дагы жаңы расцветкада келди. Жаңы модель. Үйгө аябай жакшы жарашат. Обой болсо деле, обой кылынбаган болсо деле жакшы жарашат. Мына расцветкачы. Дүзгүсүнөн. Дүзгүсүнөн. Нар жакты. Дагы бардыгы эле Өзбекстандан келет. Матрасы менен берилет? Матрасы менен. Басы ушундай эле. 55 000 сомдон берип. Эки тумбасы менен. Амбастенкаларды 35 000 берип. Буларым жаңы модель. Жаңы модель бул. 35 000. 35 000ден доставка установка кылып беребиз. 35 000ден доставка установка. Өзү эле? Өзү. 3 кол расцветкасы бар бундагы. Агы, азыр жакындан көрсөтөбүз. Коз жасалыптыр эмне? МДФтан жасалган о. Качествосы аябай жакшы качествода чыкты. Бышыгы? Бул эми стенкалары. Мыналар горкалары келди. Мына бежевый стенкасы. 3 түрү бар экен да, ак, коричневый. Мына горка. Кайсы? Мына дагы башкача горка деген. Булар 45 000ден берип атабыз. Мынаны ба? Акыркы модель. Мына көрөм. Мына горкалар, мына акыркы модели. Сервантта акыркы модель Өзбекстандан чыкты, МДФтан жасалган. Сапаты аябай жакшы. Доставка установкасы менен ушу өзү горка 45 000 сом турат. 3 кол расцветкасы бар. Кандай? Агы бар экен, Мынаны. бежевый. Канча? Купе шкафтар канча болот? 16 000 сомдон доставка установка кылып беребиз. Кухонный уголоктор канча? Уголокторду 9,5 миңден ордунан берип атабыз сатылышы. 9,5 миңден, Жакшы качествода булар дагы. 3 эмнеси менен 3. 4 таблеткасы менен. Ачылабы? Мыналар ачылат. Эки жагы тең ачылат. 9,5 дедиңиз. 9500ден болот. Бул дагы ошондой, 5 кыл расцветкасы бар. Зор аталат. Барды 9 миңден? 9500. 9500.
Mingdan beri otamız var. Adnas palkalar. Qayerdan jasaladi? 7000 so'mdan beri o'tadi Adnas palkalardan. Kачествоsi yaxshi kачествоda. Ana mana bola chaqadan bezapasni avvalni jasalgan, kojasi bor, ikki xil sveti bor. Kojasi korishli, ana og'i bor. Qancha dediniz? 7000 so'mdan beri o'tadi. Eng son jasalib turib. Nomerin qancha? Nomer so'rashadi ko'nchi. Beresizmi? O 553 bilan 45 30 60. Yaxshi. 4-konteyner ödeden tushib kelayotganda. Beshivoy rынокdami? Shkaflar qanchadan? Bular 6000 so'm sotiladi, kecha hozir. 6000 ga. 6000. Narilar 4,5 million. Bu tam 3 eshigi. Qaysilar? Nimalar bor? Shular 4,5. 4,5 ming. 3 eshik. 3 eshikda. Qancha? Bunimiz 5000 so'm. Sotilishi 5000 so'm. Sotilishi? Narilar 4,5. Dört yarım milyon da. Kuchenli garniturlar 16 ming ekan. On 17 mingga tushirib beramiz deb. Qanchadan mayonezlar? Mingdan mana andijanskilarim. Bular O'zbekiston ishlar. Niyesi menen bu? O'zi jalg'iz oladi. Privat nom 3 dana bu. Qana ko'rsatsangiz? Mana yurtkasi отдельно yerga tushadi, komodan tushadi, pasti cho'l kravat. 3ga bo'linadi. Yerga Privat nom ekan, asti eme bo'ladi ekan, kravat bo'ladi ekan. Andijondan chiqadi. Andijondan chiqadi mana. Bas 9 ming dedingizmi? Qancha dedingiz basini? Bo'ladigan sanasi 9 ming. 9 mingmi? Bo'la turgan sanasi. Bag'i. Местный? Bular meslilar, militsioylari keladi o'sha yerdan. Qolgan yerlari o'shda jasaladi. Bu ham xuddi shunaqa variant. Buni bo'lishini 8,5 qilib beramiz. 500 so'm razницasi. Bo'lishi. Bo'lishi. Три в одном. Privat nom bu ham xuddi shunaqa. Komod tushadi, bu tushadi, pasti 1,65 lik kravat qilib. Bulardachi. Bular ham xuddi shunaqa. Imo rossiyskiy variantim bor, bular rossiyskiy munolar. Nima? Bu rossiyskiylarimiz cho'ngroq razmerda. Bular upakovani keladi, shu yerda sabirать etamiz. Bular 12 ming deyapmiz, 11 ga beryapmiz. Bularni matraslari ham zavodskoy o'zi bilan birga keladi. Kalibelkasi 1,20, kravati 1,80. Mana bu. Детский шкафlar qancha? Детский шкафlarim berishim 4,5 mingdan bo'ladi. Полный рисункalilar. Bu risunkasi nakleyka emas, apparatda chiziladi. 4,5mi? 4,5 bo'lishi. Ama обычный shkaflarim bor, bunlarim bular 4,300 dan qilib beryapman. Bez risunkalarda. Mana uni 5,5 bersin. Qaysi Buni bu? 4 qilib. 4,300. Подростковый shkaflarim bor. Mana siz Qasmi? Bularım 1,30 ga 1,80. Pastga tushib olsangiz buni yaxshiroq olasiz. Aha. Nimalar? Bularım 6 deyapman, berish senalarim 5600. Turasi 1,30, beyikligi 1,80 подростковый. Kasetkalari bor bu yerda. Kuchenli qanchalikda? Kunlarim 1,20 razmerda 6,5 ming so'm. Berish senalarimiz 6200 dan berilyapti. Shunisi ham 1,20. Kasetkalari. 1,20 bunolar. Bulardan shu berish senalarim 6200. Umolar 1 metrliklar. Ularni 5,5 ming deyapman. Oxirgi senam 5 ming so'm. Va kichkinakaylarim bor mana bu. Bunolarim bor, bular 60 lik. Bularni berish senalarimiz 3,5 ming so'mdan. Kichkina.
Prixoshka 4,5 ming so'm ekan. Prixoshka 4,5 ming so'm. Buni bo'la turgan joyi 7,5 ming so'm. Mana 180 eja. Bizniki mana tagir rezinkalari bor, qimmat. Mana 13 ming so'm. Qanday rezinkalar? Mana eja suv testi ko'pi bayt. O'shani qo'yib beramiz, bardaqiga. 7,5 dedingmi? Bo'lish 7,5 ming. Bunalarchi? 13 ming dedi. Ju 11 ming, bardig'niki. Budka imsala turgan 3,5 ming. Aka nima bo'ldi? 3 olsa. Uchovi. Ha. Mana shunaqa bir xil. Ya'ni kim bu yerdagilarimiz bor, boshqa tizimlar уже har xili bo'ladi mana. Hozir. Bular 10 ming so'm qiymati bor ekan. 10 ming so'm kamib beramiz. 7 ming sotilishi. 7 ming da sotishi. 7,5 ming deb sotilishini 7 mingdan berishyapti. Narigilari Ag'ida bor. bor ekan. O, nima bor? Oqa bor, o'g'nolar bor, ko'l uni ham oling videoda. Никак, коричневый бар ekan. 7 ming deb bo'lishi. Sразу 4 xil pulda gapirganman. Buna Bular 10 ming so'm kami bor. Moychosi necha pul ekanda 3 talilarimiz? Mana 11,5. 11,5. O nariga desin.